Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ni umusaza ukuze w'imyaka myinshi, akaba yari afite umugore ukimeze neza, umugore yari akimeze neza. Noneho yagize ati, BARITHAZAL warahimutse kuba warandongoreye umugore, ibaze BARITHAZAL warahimutse kuba warandongoreye umugore. Ariko uyu mugabo yavuze yuko ngo ashobora gukora ikintu kibi cyane kuruta ibindi. Ndagushimiye kandi ngo wahe n'ikaze wo ukomeje gukurikirana Giro Empire. Uyu mwanya rero tujemo tugarutse byibuza kuba aka update gatoya gatoya, kuko ntabwo tuvuga byinshi. Aka update gatoya turavuga ku bya BARITHAZAL na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wo muri Guinea. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wo muri Guinea nawe ari muri ba bagabo bakomeye cyane barongorewe abagore. Wumve aho BARITHAZAL rero aho abera agatangaza, akabera n'icyo bita kasamutwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ni umusaza ukuze w'imyaka myinshi, akaba yari afite umugore ukimeze neza, umugore yari akimeze neza. Noneho yagize ati, BARITHAZAL warahimutse kuba warandongoreye umugore, ibaze BARITHAZAL warahimutse kuba warandongoreye umugore. Ariko uyu mugabo yavuze yuko ngo ashobora gukora ikintu kibi cyane kuruta ibindi. Aho benshi bahise batekereza ati, se ikintu kibi cyane kuruta ibindi ni iki? Ni ukumwica. Bamwe nicyo bahise batekereza, kumwica, kumugira gute? Nese aho yavuze ngo icyo kintu kibi cyane, igihugu ntago kigeze kimucyata, nyamuneka sigaho. Kigaragara uyu mugabo ashobora kuba arambiranye mu matwi y'abantu no mu maso y'abantu. Gusa icyo nakubwira kuri ubu ngubu, BARITHAZAL ahantu ngo afungiwe, ahantu bivugwa yuko afungiwe muri gereza za gisirikare, kugira ngo hatagira uhungabanya umutekano. N'uwo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wo muri Guinea, umugore we nawe yagize ubwoba, nawe ahantu ari ngacungiye umutekano n'abasirikare. Ako se wamugani BARITHAZAL uyu muntu yakoreshwaga n'iki? Yakoreshwaga n'iki? Yari afite izihe ntumbero? Nese yari afite intumbero zo kurongora abagore b'abategetsi bose? Hanyuma akazakora iki? Akazafata za videwo se nyuma aho aje kuvira muri leta, akazajya zibakangisha bakamwishyura? Jye niko naketse, kuko nta nubwo yazishyiraga kuri ziriya mbuga zicuruza pornography kugira ngo abashe kuzibonamo amafaranga, kuko nawe yari afite amafaranga. Yari afite amafaranga muri leta, mu ngengo y'imari, urumva yikoreragamo. Ni ibintu bikomeye cyane. Gusa uyu Minisitiri w'ububanyi n'amahanga we aramwira bivu, kubera ko ngo ni umusaza rwose ukuzemo. Ariko we yariye umwanda, yariye amavubi. We ni ukuvuga ngo videwo z'umugore we nta nubwo zirajya hanze, videwo z'umugore we ntizirajya hanze. Ariko urumva baragiye baraporoteja Minisitiri w'ububanyi n'amahanga hariya, ngo uriya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Guinea ngo arubashywe cyane, ngo nayo mpamvu videwo ze bazikipinze bakazisha ahantu. Ubwo urumva rero ni ibintu ni hatari, ibintu bikomeje kugorana. BARITHAZAL wanyu ibintu bikomeje kumubana ibindi. Barabigenza bate? Reka natwe dukomeze dukurikirane, tugende tuba update ku yindi kuri bino bibazo, kuko ni ibibazo bikomeye cyane. Ni ibintu bikaze ku isi yose, kuko ni ikintu cyashyize gakubita isi yose. Umugabo udasanzwe urongora abagore 400 nta gasanzwe.
Reka tubikurikirane rero, turaza kuba tubagezaho ayakurikira.